The address no Adom Trotro. Na yeko ahomaso ana ese yenuaba adepa wogidemu ewo ye circle obuso omanfo se de na obeye na fi ebema wo mabrabo bekoyi a chen afrase adepa wote menka asomwe na to asoma me Baba piemu ewo circle PTC ya eno ene Viana City ene di animuhwe adabafo ya wo ha ene ne de ye no mu eba be kasa e de afa Adom Trotro ne ne de ye bi se nyina ne se mfimpinu ne aduanu amiensem no nhye ben ena waye gu ho a umpese obeye mfumso bia ewo mu ntimi ne adabafo yi eba be twetwe eye enkomo eja nhye ben anasinima ben na ade gu akwan mu a wo hwe anim se wonya mfumso bia ewo mfimpinu ne aduanu amiensem mu yo medan wasese wa mabisa akonya we say ya media gu akwan mu de me say me nkwala no ne school semunity na ma nipa expenditure ene ade ba yese de ni say nya me admo ya sha fufuru ase de me bompa yese metima to me niam yi na e be ko enu se nko wi afen na say ene ma yi de ama na ja unso e me so me da se bia ma akonya ma me ka se wo Adom TV so akonya de anan share bebre na edegu na 2022 no ankoye tie yempa na yeba anya me man na wo no man no nkwa na bia da 2022 mistake ye no 2023 no enko ben sama bibia be koyi because it is true yem call our school fees na bia o ma sitim na yin se anya me man wo den me bibia akoso cause obey asefim de bia eda afo be wi ase na bia afo no nhwem no ongo koda na bia ndo me bi obi san koma akodo nti se anya me se anya me man na wo den na yetumi ahwe ma bibia akodo wa fi 2023 afi atwam ko no fum so ben na wo ye okay afia ye twem no otwem no fum so oben ni se bia the way offended yerba ne insamesam bi ba ma na ye for some na oben no nto ma isa no disappointed adverse na o disappointed mebre to ma e bia ye viewer ye wonya no ni nyina mixe nti ye besre se bia no ma bi dam na bia nyame adom nyame bo omo yan wodon bo yan ba na bia on kesen wa ban bibi dam bim na yetumi enya wodin ma yetumi akoye nim me da sama ma yesa akwanya we afi atwam 2022 no on se petrol sem na economy se si ye nti ama yentumi ansie sika bebre nti e bompa esa afi so se ne enema ya hyase petrol nimbra fo na da fo so yentumi nye sika ne mfa hwe mo framan kan se de binu akọ school binu hyase university nti e bompa esa rade mbo na adwuma na nkoso man na yen so ntumi hwe mma no na mo so menyi menye mpani papa no mebo man ye da mase Adom asise mama yakwanya de mu kasai na abadum weti 2022 ne de net ne memo den pa ye me ye tractor driver by ma petrol sem ne ma sem no call ne ntine ma mi jai ko twi private car se mi use private car ma ahochire ntima me bakola no na me ntimi send ni ska ba mi ko jai ko twi private car ne ade ma hu se ne ma ko ni mu kakran kra ba 2023 de e ka she nyame de mo nyam se senior watete ne ma no so petrol ne sa ne ma no onnom ye sa na 2023 etimi kwa ni mu mai ne etimi hwe efie hwe nkwala no so dem as eja wonso 2023 then na dey go akwan mu abena ko yi ama 2023 there we me meka na short because of ya won me so me trotro driver na because of fuel entimi to fuel ba yanka no kra de 2023 ya won say watete so but ya watete so no ma ya ma ya tete lord fe no so ba pass no koto omo de omo ntete so de omo to no na omo to no be ka omo se omo kofa na abodin nti omo nto ma na nsa ya omo ntete so ma ye pass na spare pass break food na da de koto price na ye high ntimento to omo se omo kofa na abodin to omo anto ama na nsa omo ntimi ya de omo ntimenti so bad fuel de no kwa de watete so ama abeden abafom yate eti ye bisa se de ade na wo ba ba ye ni yie ama wo 2023 na ko yie di ama wo enye aban ne de na ye bisa 2023 me ejuma na me ni so man to me ka anko ejuma aban be ma miska ma me ndidi teje am disa me ama to me ka anko eja patron so den hye na de egu akwan mu se bia 2023 be ko yie e de ama wo last year de nyame ni manye trotro ejuma na me ye ejuma foforo by Islam say nyame me ahode na nkwa na senior last year anko ya mayenu anum bi mu na niama eye basa no this year dey say mane mbare sa
mane mba ne saa na adwuma no ana yeye driving work ra na yeye de hwe yere mu na yemba yanko a yere mu na yemba entumi yehwe nti yesre sene ya petrol no so teso no sadisia no ebekọ ne saa na ebefem ri a keso ebetumi nya bi na de ahwe ma na se dan bi a na yesu yesi na de yemba to na eja 2023 aye komu yinsu anase yewure mu yewie yi san ene wadidie mu eko ebia na 2022 wadidie mu anko yie na mfipi na eduonu mensem yi de san na obehwe wadidie mu na ye me se adidie mu ne de eno so account because wo ma wo nkwala so ati ase nti se wo ka se obedide lot a ebe ha adwene ti obeti wadidie no se de ebe ya obetime nya bia save no watime atu ankwala no school fees ama won so abrabo no watime akọ wanim na nneema nyina ayi ya mo 2023 nti that's be 2022 no one hihye nneema years nti nneema ba nsa no one hihye ne yesi ni pimaye nneema ma hihye ne yesi se so abrabo no me ankasa na me ka na ya me so ati ase nti ama ntimi antoto me nneema yi ba nyame ya de ewura 2023 de ka na agina ne na so timi ni me se nyame ya adom a me ye adwuma yi de metimi antoto me nneema yi ama nneema yi ama eja wonso 2023 dem pan esi wani so apese otutu ne yie na bia koyie a wanye no 2022 ni mu me da say I'm say 2023 akonya na bia bibi an compare mutumi ya ni say because nimpe bia no e bia wo fa pima na wo bia na e bia wo mofoma na e wo won no ni say 2022 no se mentuma afa e bia mofoma no enje bia na bia wo kira na bibi da mo abama mentuma mofoma anko ya message bia 2023 de mofoma binya bibi papa ne we gina ana ibe mitum ibe amesa boso mafoma no wodo na mitum ahwe ma mafoma ne bia woda achi no onka besa ana ibe in future no bia onka na me besa no onka de bia wo papa wentu ahwe on ana ibe wo wentu ahwe damo itimpa mo ban ne bia afi 2023 de no ma bokoye na obia onka me bia 2023 de wa no ma 2022 de wa no ma sikwe no afi no onko kwanda na ensesa obaba na metum e bia yes kasam no iska sam no bokoye yetum ye bi na da ahwe mo because say obaba ne say e bia bedwuma na say be yedwuma na say inyeska na say dinsa pan boko fie dia na jere 2023 so the same thing na ye boko ewie say be say be nsesa e betumi wa ba na yesu de view bia ye bia na yetumi bia yetumi support na yetumi ya na mamofo no wenyi bebi we gina ma mamofo no mbwen idimbwen se na be a wonso be bompa na ma bibia so akoyie da ma ti eja wonso ye bisa wo say den na wo ye e wo 2022 a 2023 won pese obeye bi 2022 ni de madam no kra anko yi amame sanse me ye amame ka kra sam ka free minsa sem na economy ni ye no nti ama adwuma sem no be ye din ma me ansam ka kra free minsa di ama 2022 de me ka se me suni so pa me breye by 2023 no me hwe se nyame be madom se na ma hya se se na niema no matete niema no sum ni nyina gina niema no mo ye ne sa no economy no mo ye ne basa no ene ma niema no ye basa nti se 2022 na ma hya se ne se na hya se no se enko saa de a me gidi se mesimi dadam ama niema hwe 2022 no nyina me nsaka sesia de minim se nyame adom niema so be yi that's 2022 de niema ankoyi amani pa okay that time na me use trotro me lance 7 niema bi ko he ha me ntima me ho kere me na minya company work de me hu wura mu kakra no a minya chance ko me lance no me hu say 2022 no ahye egu ba 2023 sim ne de ye benya fam anya hode se ye bon pa se yakopom ya hode na yintimi ensisa abrabo no 2023 enti sesi ano Adom Trotro omaka omo de enti afidada no de etwemukọ na awase etwemukọ enti ebeka se awe enti afidada 2022 etwemukọ de a ene eden awe Trotro na ya ma mate so aba betna se driver ne so was parking card enti eden awe